U banatskom mestu Kovin za Svetoga Savu nekako sve miriše na perece, zato što je ovde običaj da se one na današnji dan mese i jedu. Zato sada idemo u osnovnu školu Đura Jakšić da saznamo zašto je tako, ali i da uzmemo recept. Svetosavske perece pravi skoro svaka kuća u Kovinu. Ne postoji kuća ni najsiromašnija koja ne pravi za Svetog Savu makar nekoliko komada perece. Da bi umesili svetosavske perece, potrebno nam je mlaka voda, malo šećera i kvasac. Kad to nadođe, to se sipa u brašno koje je posoljeno i zamesi. Ova tradicija se u Kovinu prenosi sa kolena na koleno, pa vam gotovo svaka devojčica može pokazati kako se testo oblikuje u perecu. Prvo ćemo da produžimo testo, to jest da ga raširimo. Sada napravimo kao neki kružić i uvijamo testo, pa raširimo ovaj krug. I ova dva donja dela pritisnemo. To je školski običaj, pošto je Sveti Sava školska slava, pa mi u okviru škole pravimo perece i delimo kada je Sveti Sava. Perece označavaju dečiji slavski kolač. Kao što je slavski kolač ukrašen pletenicama, i tako je i ova pereca ukrašena sa ovim ukrasima od vode i soli, a inače pereca se pravila upravo kao i slavski kolač, od brašna, vode, kvasa i soli. Bilo da Savindan proslavljate sa perecama ili bez njih, želimo vam srećnu slavu!